Lua party, praise the Lord. Leu lesi tu matu elu lima tamatau, mai whaiei wo fia ta whailoa I whale o le tua. Hallelujah. E sele mana ia o lo iai le no foanga sao. Lo langona ai le atua. Hallelujah. Tel tonu foi o le tali le mo tātou. We all here because we need God. Ai le mawhaina wa aia o ia. E iai ona whailonga tau te lo ai wa iai hia. E ona sau noa le sunga la apostolo. Tau mwhai e whaatino atu ngai o inga le whao unga o ia langona ina. Ma tuu ina mai ai upu whabalo anga ma upu whabelwhetanga. Ma pasi mai ai le whao unga ina ia tātou talia. Ai talia ma lo whātua tua ma lo teltonu. That anointing will change your life, will heal you and deliver you from pain or anything that you have struggled with. Apea mai se patpati e via ileli. E ia te au le anganga fia ina ua umaua le ava no te whatasi e foi sa au ninga le tātou ainga ona e ia I maua se anganga fia. Mafuta mai lau tau ta mawhale anganga por sunga le apostolo. Ia ona o le tele o mea le lei, whai foi ona whasoa ma whata mao a inga e foi lota ita, foi tau mwhai. Hallelujah. A whtai le tua ina ua mwhainga ona mea tinga whatasi ma ua. Ia ua mwhai e ona ma ngā lulue. Ia ma whaonga leisi me alofa. Ono le winga ia o le malo le tua. E whaalo foi leisi me alofa. Ma walunga ma neia le mātou whainga malanga taruai. Ina o mau atu e whai semina ma whaasoa atu I le theme o le arise, la forga ko theme, and shift, and speed and shift. Vai vatasi speed and shift. Whaatele vave ia masitia lesi mawalunga. Hallelujah. Ua umana malanga ia ai pei foi lele watoe. Wi la atoa foi ta ita ia. Ono le maneia le ngalulu e whaatasi. I le foi whaiva wha apostolo. Na wha ingoina le nā malanga o semina o le malo. E mwhai ona ese wha malu. Ma mea o wha la awai tātou e le tua. E mwhai fon tātou ngalulu e wha le malo le tua. Because we are building kingdom. Eui ana ese kālesia mai ngō parapo putonga. Ia o tātou umalawa o tangata o le malo, o le aunga ia whaolaina Samoa, mai ia whaamalosia tangata o tātou atunuu, ia au wālawa e whaongaina o lātou wola mo le atua. Ia taluai ono o iai foi seisi walaulia mo le nei aso, o le tātou o loa I loa se whasoa, o le amoa le tusi o Yosua, a lona mata upo lima ia a lona foi upo sfulu ma le tolu Yosua lima sfulu ma le tolu a felo ai fatalo fatu po ia ma malu o le tātou ainga tupu mai e o le tātou atunu mai se fal tua matausi fai foi ono tau ngalulue I le nei foi tovine ia malo fatotoa malo tau pe on fa malo atu lo tau te tai whaalua atu foi le whaamalo, a wai le whaingofie, le saili a wanoa ia a o le tele o whaiva matiu te. Ta ngona le vai, ia a o lewa wa aia lau whaamalosi, ona te mana o mia le atua e toi pai fau mai mo oe. Ia
o sua lima fa bisu tolu o su lima na foi tawina au ye sa tusi ia tatu walu ye fatasi wa lata ane o sua ye riko wa vava yato ia wa ilo atu fauta wa tu fe ngai mai le tangata o lo na lima la na pelu o sei na alua ile o ia o sua o fa pe atu ya te ia pe tatou te au mai mātou, pe te au ese, o na tali mai ai lea o ia e le ai, a o au, o le ave au o Iova, na o sau ai nei, na na whapa u fo ai lea o ia sua i le ele, mai fo atu, o whape atu ia te ia, lea li ie, se a se me te whala talata, whetalai mai lau au auna, o whetalai mai ei lea o le ave au a Iova ia Iosua. Ie to ese o se vai, le lo vai, wa ua sa lava le mea e tu wai. Ono whaapea lea Iosua. Ia, whaitau mai whai umua o le lima o le tā upu e ono. O tātou tā upu le nā, ia ai sefe whaitaunga. Ia ongo le tātou teimi. O le mea leo te whiwhasoa atua e leitai au, o le kalesia supernatula, o le kalesia manumalo. Te tato whaiwhatasi ia, o le kalesia wha supernatula, o le kalesia manumalo. I liu le siau tū mai whai ei o oe o le tangata manumalo. O ngā o oe o le tangata wha uina. O le kalesia o paptisoina le anganga paia. O le mafuanga na ua e ingoa ai. Ia e kalesia supernatula. Ie ilo pole ame ua e ingoa ai ia e kalesia supernatula. O na le kalesia e ufitia le mana. Le kalesia na malanga le whenga ingotuai. E lunga le mea ta o le ao whanau tū, ma le afi whanau tū. The unseen God, and this is the evidence of God, that God is with them. Le mea le lunga o lātou. Le ka le sia supernatula e le mamalama i le lalolangi. E iei me lilo me le vaia. Le winga na le upu supernatula. Mea li lilo. Au penga li lilo, me mamana, me le hau e le mamalama. But that is the symbol of God. Hallelujah. Afisili tangata o haya mea. This is the manifestation of God. Is with us. Ape ave se pati e viaile li. O mafuanga le na lea le inga manu malo le kalesia. Leanga ye le mea le ufiti ai, matai tai ai. As we are worship today, tato whalongoina le mamalu o lo ufiti ai le mea nei, tato te whatangisi ai, mawhanga e tia ai, ma tato mata tau ai, ma tato fia salamo ai, ma tato fia whatangisi ai, ma tato fia ala langa ma vivi ai, o ai leanga te save ua lo file mu, e le o le whailaunga, e le o le apostolo, ai ona o le mana o le kalesia fa supernatula. Apea ave se pati e viai le. Al mafuanga le nai lei, ono fia mata mafuta pea ma le sunga ya asafo ona o le mana fo i o lo whau penga ina i ele tua ina i mawhai o nā si paka whātasi o mā ua tangata ngā lulue inga i tau ave le malo le tua i a challenge tangata Samoa e o i le ola e whawawau ma lawe ina mai mea whaingatā au tātou wola i se lalo langi whaingatā ma le tele o lui tau. That's why we need to come to church. There are so many reasons why believers must come to fellowship. Because sometimes the Holy Spirit will visit the meeting. Sometimes the Holy Spirit wants to heal you, bless you, and show you and help you vision for your future, for your good and your blessing.
Ai le mawhaila o ngā tupu, le ngai o inga o le mana supera na tula, pe a whai te misi mai mata iwi atua ia aisea, o nei te aunga tāngo fie, a loto tele ma wha ma losi, o oe o tangata supela ngā tula le kālesia, e te le wha vai pe whainga tā, pe whainga luenga, pe a, you have to come to fellowship, because the Holy Spirit is present in this place. Apea ave se pachi e vi aileli. Lua pachi, hallelujah. I feel like preaching because there is a supernatural power in this place. It's in here. It's in you. It's in us. Paule mea tātou le activate ma tino whanga ioi, maustai matalia, le mea ngai ioi ei le nganga tātou te mauai, le pegi fiki o le malo. Liu le si tu mai whae te alu te le tue foi, masani na sau wai wai so suia. You will be changed. Lua pati, hallelujah. Ia o tala le o tala basani. O ia riko fa mai pes fulu ono futu le luas fulu fuku le lau kele. Por kolu se fulu a ngai lunga fuku le ovaku. It was so big. This wall is o le kele siliaku ia pia akoa. O le ai. Fai mai wa tua il tangata o le tua. Mafika pe va fenga tu lalo le melea. Hallelujah. Liu le si tu mai whai o yeise ye liko e tau whika pe wha whenga kūlalo. Leanga sau ngoa le tātou tai ngai tai au, e sau le tu e mai le miracle, e sau le tu e mai wa venga mo oe, pe ai tari tonu mai ustai, I mea manao ai le tu. Lua pati, hallelujah. Lua pati, praise the Lord. Au whika lai le tamalua. Whai mai e le mawhai ana so poloha, e le mawhai nau mai, o ngore ke le o le ai, o le maua lunga man mafia fia. E kau whekuli e lunga sa ka wale so le whangua. Whai o le maua lunga ar ke le aku ia le pēra, ke le aku ia pia akoa. Kau whakuskusa I sa moa, ke whika mai eri ke le o le mea le, kau kū lalo. Niu le se kū mai whai o le ale ke le o le mea, kau pingi lalo ewe. O le mea la le mga ai le tua tātou te au a winga le ngai tai au. O a upenga o le supa ngā kula. A pea ave se pati e vi ai le li. We need to understand how to use spiritual weapon according to this warfare. Hallelujah. E te le to e tau wala au mai e le whaiwhi au, e te le to e tau wala au ai, I se isi o uso, lau e a te oe le malama lama, ma le silafia, ma le ability, ina ue la ngona le leo a nganga pa ia, e te whaatingo I ngai le awala, e te tuinga I lalo, whaafita auli, e te tuinga I lalo le si apolo, e te whaato I lalo I nai mea ia whaalewe lave, e te malo ai, I mea o lo whapenga lui tau ai, ma e mau ai lo wavenga. God is with you everywhere you go. And the Holy Spirit is in you. You need to activate that power and that ability. E whaatino whangaioi. E te tau tala ai I au whaafita auli. You speak faith and you speak power to those problems and those Jericho are trying to put you down. Apea ave se pati e vi aile. Lea la wa tu mai le angelu o le asei pelu o sei pelu. Wa matanga tete ta maloa. A pea ai o le a fao mai le pelu o le angelu. Hallelujah. Nea la wa fisililo. E te au e ia mātou, pe te au I le fili. Are you with us or are you with the enemy? E manei ala nau nuta inga e servisili. Sometimes we say wrong question. Hallelujah.
E le au le tua I se fili. E au le tua matatou. Liu le se o tu mai fai e le au le tua I le fili. E au le tua matatou. La le winga o ngā fesiri e ke au I ope ke au I. E au le tua I. A pau le mele mga o I le tua. Pe au I le tua. E le tua tau wha au le tua ia oe. O le fesili pe te au I le tua. Ai au le tua e wha maungia le usita I le tua. A pe ave se pati e vi ai le li. Langa iei foi te imi o tatou wala au le tua e te au ia matou. Ai whai mai le tua le me whai e tu ai lalo lau whawhita au. Lea te le usita I e whai. A pe ave se pati e vi ai le li. So le lao le amana o le tua e au au I o sua. I au penga fou. I au penga whasu pera na tula. E le ungi pomu a komita. E le ungi whanga tāwili. E le ungi dynamites. E ku ai lalo le palea. Ai o au penga e le vai mo mua iai. Different kinds of weapon. Hallelujah. Le lau whai mai lana tala. O le asa upu ia te au. Ina ua whapa ufa. O ia ina ua sei le pelu le te maloa. Whai mai le te maloa. Le ai e le o sau e mai se malapo se malaia ia te oe. I am here. I was sent. I am a commander of the army of the Lord. O au o le ave au o le malo. O au o le ave au o le ami a le atua. Wai vai lai mea tau supera na tula a le galesia. E iai lau angelu. Liu le si o tu mai mamalama o ngai he lau angelu. Wai mamalama o lo lave a inga se si kai me o lau angelu. We experience this experience. I ngei mea I kele o mea ma ke malanga ai. Ma ke lewa ai angelu fai apa au. O ngisi ke mi wa sen mai ele tua angelu pe au ngaka. Ma malanga ele si asolnga ma all train ma ave ma ko pao. Uma ke I ale sauor ka mai ki pe mai. Hey, you are traveling in a wrong train. Mai le ma ua. Ko ai longa ka mai ki la ake va ko inga foi le kelele. Alu yo le malo le. Why this man and woman need to stop the train. E ye le train e kaunga o ai se le train. Ai le ilo e maua. Wa vai la ya ngelu o le tua. A makele ilo o le train le o le su ele o le e kaka. Fo ye fa le ko unga ye o ai. Ele o mia e tu le train. Fa singo mai lo le si train ma te o ai. E ma te atu fo ye. Ai pe ya ma te a inga ma te malo e mo e mai pu aku ma ko pau si ko o train. O yo man ma ke o ye fa mai ku mai ke si o ma ko pau uma sa ko alu train e ma se masangi ma vai ku ngo le lo po fer malo. Ape ave se pati e via ileli. You have an angel. O me tau fa supela nga kula o le taua. Ai le mawhai o ngā whaalia mai le supela ngā kula, pe a whai e ke le whapa i inga ngō wha mai la ngelu, whao I lalo mai e whapa i inga, o le kuwinga lalo le mea lea e leo ki pelu, e leo ki koi, e leo ki pomu, pa ia. A pe a ave se pati e via I le li. Te le teimi tau te manao e tuu I lalo e le tua whawhita auri, ai whai a tātou wanga, ma tātou a mionga, ma me leo fia I le tua, e whawe whea langa pa ulo I e liko, bea whai te le whapa I eina I rumo le tua. Wa tātou iei se teimi o le kālesia, o tangata ngaunga liu lotu ai lei whao leina pa maoni. O tangata backslide o lewa ngatalia le ngapaia o toa luese le ngapaia. O tangata nao mai maisi no fuanga sa fa penganga feita ai le fa fo wira fenga inga maletua. That's why we need the Holy Spirit to make us holy. Ape ave se pati e via ileri. Diu le se o tuba e fai ai fia paula o Rico paia. I have learned this experience so many years. Lela alu limas futa o sangat. I serve the Lord. Hallelujah. Tau whai e tā ofi me manao iai.
Wha tauro mana onga larulangi. Ai usitai ma whaalongo le me mana o ai le atua. Ava mai le atua na pongi, ava mai le atua wale ai, ava mai le atua whain mea lea. You need to listen and obey. Lua pati, hallelujah. Lua pati, praise the Lord. Yeah, whain mai lo le aikia. Yosua. This is how you're going to put down Jericho down. Ongo aso ka milo fafiku. Aso fiku ka milo fafiku. Ai fa milo maku ko ni mai. Liu le se ku ma fe ka milo maku ili. Ale mal malama me ar supela ngakula. Ku i. Liu le se ku ma fe ale mal malama ngayo ngole mana fa supela ngakula. Sipi. Kele io lau fai mangaku, kele lau kaukakala, kele lau fika mea le kua, ai le malmalama se pau pau. Ele malmalama le leo anga paia, ele malmalama le fina ngalo anga paia, ele malmalama ngai oinga le anga paia, ale kele io kaukala. Liu le sio ku mai fai fia tuulungi fo taua. Au ole tau tala. Lua pachi, hallelujah. Lua pati, praise the Lord. Wai wai la oi whai ngau la unga me o aposkol. E whai a maku waku mga i mea maa losi a kou whika pule arko. Sa kou aposkol koe whaasau sa kou mea. Apea ave se pati e via aileri. Si eilo lima mai walau, ho, hallelujah! Why are so like foolish today? Because the power of this supernatural is present in this place. Apea ave se pati e via aileri. O le ala le wala le mga o le tua ya wa Yosua ma le nuu. Ku o mangaku. Ku o wala. Ku o poko. Whalongo le whasingonga e mai le tua. O le ka le sia mangu malo su pela ngā kula. Ku o wala, ku o mangaku, uska i ka inga. Uska i ka maare fale. Hallelujah. Aisha, ele malala mai ngu. Only Joshua understand. Nanga lenga vai le angelu. O le kale sia mang malo, pekere vai se angelu. A lenga vai lo kai le angelu. E ke uska i onga o le kala alo kai nga vai le angelu. Apea ave se pati e via aileri. Nara tala ka taso moa. Ia pupu tala. Taso mua ka milo. Ai maka mai e riko. Au hui karo fai. O lo maka kua. Ko inga o ka maiki. Ai e seale ka milo nga ewa makuri mai. A kongua ka wemu ma amu. Wai koe ngā kaua, ngā ore ka milo. E ngalo ia lako. O le manifesto o le mana o le atua. E whaalango lango yaso i e fiku e ka milo. God wants to build their faith. God wants to build the ability. God wants to build their understanding, their knowledge, in different way, supernatural way of God. Hallelujah. Leanga ia le angelu ele o vaia. A o le mua mo le pelu. O le mua o le tai au. O le ami o le tua. E le o vaia ila tau mata. A le o whamail te maa le angelu. O au o le ave au o le ami o le tua. O leo te sau o te mua i o luma. Yosua o te mua e muri oe. Apea ave se pati e via aileri. E iei le angelu e mua mo oe. Hallelujah. Tala masani. Asolono lua ta milo pea. Ia fa mai tala. Fai la unga foi le ta so fingi asolo. Ia alu ta mi sanga mua ia pa ul mui.
Ia alu lona lua ia pa ule wha maualunga. Ia alu longa tolu ia pa ule ai ue foa I mo le atua. Se ia se pa uma mea negative. E se pio le wha atua ma se pio le malosi kongo la ko mangava. A wara kai me fe ei. Wai vai o e alanga le whainga vivi I kangaka. Ua le aisea se capacity ko kongo oe. E ke alanga I lo atua. A pea ave se pachi e via aile. Te mia lea na wha pea aile. Ngai o inga ale a safo apostolo. Ua vai la oia. Nanga ka amilo fa fiku ka malo a kele o ko vai ka amilo vai fa ko kele o ka amilo. That's why we must go lengi. Langa a fa o ngata to wele nganga pa ia. E manga mia le fit. A tatu o mai ala langa ile tu. E mana o mia le kilia o la langa. Langa o le new weapon. E le ngi ahu, e le ngi sopelu. Ai fa langa o le e. Fa mai a uma ngo ka milo fa fiku onga o ko fa longo le wa hilipu onga ko feia ile hallelujah ya wa ya penga o ko nga ole alanga ai pa u o ile lo yeriko a pe ave se pachi e via ile ne fa be fea na fa alia mai e supernatural. How does this supernatural power manifest? Because they listen to their leaders, they follow the direction and instructor, they listen and obey, and they shout. Apea ave se pachi e via aileli. Na umana ala langa, mo te I e riko le whaalonga kunga, wa maka nga kekelmea. Nga keke ai lava. E se fo I e mafui e. A mafui e nge pe ngal kai fia mi nguke ma se konge. Ale mafui e lea. Nga keke ai a se yo nga solo. Solo mai ai lunga sau nga makuai. E ai ma se mea e koe ali. Ai se I fuli le o le ngu o le tu. A pea ave se pachi e vi ai le li. Ol mafuangal na o le tātou ta milo whaafitu ina ia whaafitu o whaato I lalo ina. Me ia whaalawe lawe ia tātou. E hao ai tātou ia upenga supernatula. E tātou te whaalango lango I le whaasinonga le anganga pai. A whai mai whaafitu ngai anga pongi, whaafitu. A whai whaafitu ngai savali, whaafitu ngai savali. Whaafitu ngai anga le lei, whaafitu ngai anga le lei. Whaafitu ngai whaamangalo, whaafitu ngai whaamangalo. A pea ave se pachi e vi aileri. Ua whaalia le mana supernatula o le atua. Ua pa ui e riko. Ua oli maala langa le nuu o le atua. Ina walatou iloa. O au penga o lo mātou nei taua. E le whaale tino ia. Hallelujah. A le mana o le atua e whaamalo lo sia I tātou. Ina ia whaatou I lalo pā maolo. Ma mea o mata upu o lo whasia sia. I le mata upu o le atua. A pea ave se pati e via I le. Ia pela lava ele la unga langa ele si mere. Anga wea te o le whea. E te au ea ia te imato. Pe te au ese. O silinga. E au le tua moe. God is here to help you giving your miracle. Answer your prayer. Apea ave se pachi e via ile. God will help us break through. O ani whaingata, o ani mea o lo lave. Lean sau noa sunga safone. Hallelujah. God is about coming to give you an answer and miracle
Ia i tangata o lo mana mia whamalolonga. E sel mana ia o le whaasinonga. Ma whaasoa marisunga sa fole siaso. O sili atu ia te ia. Na whamaila na whaamalosi. Au mua. A levang tato ngā lulue le assembly. We already have that power. Al whaulave. Tau te lei loa pe whaanga ioi. Asafo. No oe ole Yosua. Malau masiofo. Ala mai ele tua au wala fō. Asinonga fō. E sao ele ngu ole tua ele ngu fōrfōlainga. A pea ave se pachi e via ile. Ele ngata e sao ele ngu ole tua. Ai whai e fōi oe. Mai o sua e fsosoani isi o uso a au au. Isi uso wa makanga matutu. Mai isi uso wa makanga leiloa po a au wala e whanga i o i ele supanga kula. Because we already have this anointing, but the problem is how to put it to action. No understanding about doing what this supernatural wants us to do. Wanga ole fe'ei ai leise me kupu. Wanga ole ka amilo ai leise me suia. We need new vision. We need to show and help people how to use new weapon of our warfare. Do you feel it? Welangona ina le malu nei mea. So wala winga fo i tātou team. Te leo tu e tau sau e mai se si mea. You already caught the message and you already caught the man. O lana lea wala unga. Te mantua talu waina o sau le tolsfulu tau sanga o le ministry. Pa ai loa le tua, this man will become a prime minister of the kingdom. To lead people to their destination. Au mama talo mo le ona sau leo ata foi fai me mai anga ia te. Can we pray for you Safwan and Helen? Se falo loa mai lo ao mole. Can you stand here? I want to show you my appreciation and thanks God for merging us together. And I'm learning more about you from you. Because God has driven you many nations and many men of God. And you are here to show supernatural to our Samoan people. A tātou whaalongoina lea nganga, lea mana, si i ero lima, a matanga e tautatala inga ngana fōu. Mai sauni e talia. The Holy Spirit is already here, ready to do your miracle. Your vai tua. Aftai le uso au auna. A vea oi em whamunianga i au tangata. A matulai ma sea el nei taeo. Ma leo to eise si mea e fōula la to whalongo. Aisea. O le manu malo le kalesia o le mana supera. E leo ngi taua e to e tau ni pelu. Mani au penga whalau lagi. Ai ala ngona lo mana. Me manifest lo nganga. Maliali me alofa masuia malolo tangata. O le manu malo le nao le kalesia. Le se winga mau te tapua i e le la ngona lo malu. O le afio mai lo malu. O le whailonga le nao le manu malo o le kalesia. Ue toi tu manu malo mai le oti ma se oli. Ue au mai ia te i mātou le manu malo. E whaatino ai lo malo i mea alofa. Whaatasi ma lea whaaunga. Mātou te talo ai. Whaalua whaatolu ma whaatele. Whaalinga
Oh, hallelujah. Koria ramandara sikalamanda. Si enulima. Breakthrough. Receive it.